Iako su prošle godine jabuke najbolje rodile, najviše zasada u Srbiji bilo je pod šljivom, gotovo 40% od ukupnog broja, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda za statistiku. Prvo istraživanje o voćnjacima u Srbiji, tokom kog je ispitano više od 15.000 gazdinstava koji uzgajaju voće na najmanje 1/5 hektara, pokazalo je da su šljive zasađene na više od 72.000 hektara. Na drugoj i trećoj poziciji po zastupljenosti zasada su maline i jabuke sa po 14%, slede višnje sa 10%. Većina ovog voća uzgaja se u zapadnoj Srbiji i Šumadiji, gotovo 70% malina i 40% jabuka je upravo iz ovog kraja naše zemlje. Voće je prema ovom istraživanju posađeno na više od 183.600 hektara, a površina na kojoj je rodilo prošle godine bila je nešto manja od 176.000 hektara. Osim 3 pomenute voćke, u Srbiji se prošle godine uzgajalo podjednako kupina, trešanja, krušaka, kajsija i breskvi. Iako je najviše hektara prošle godine bilo pod šljivom, jabuke su bolje rodile, ali u poređenju sa ranijim godinama obe voćke su podbacile. Jabuka je prošle godine rodilo više od 378.000 tona, šljiva 330.000, a malina nešto više od 109.000 tona. Prema analizi koju je uradio agroekonomski analitičar Vojislav Stanković prošle godine u odnosu na 2013. podbacile su i kruška, višnja, dunja, breskva, orasi, dok su skok doživeli kajsije, trešnje i lešnici. Kajsija je 2013. godine proizvedeno nešto manje od 30.000 tona, prošle godine ih je bilo više od 41.000 tona. Veliki rast u proizvodnji ostvarilo je bobičasto voće, kupine i pre svega maline, kojih je prošle godine rodilo za 30.000 tona više nego 2013. U Srbiji, kako kaže Stanković, postoje izvanredni uslovi za gotovo sve voćne vrste, a tome pogoduju između ostalog i povoljni klimatski uslovi. Proizvodnja voća kod nas nije još usklađena sa prirodnim potencijalima kojima raspolažemo, a budući razvoj treba usmeriti na još intenzivniju proizvodnju voća visokih prinosa i vrhunskog kvaliteta plodova. Poslednjih godina, zahvaljujući većim investicijama, povećane su površine pod gotovo svim vrstama voća, što je doprinelo da učešće voćarske proizvodnje u bruto vrednosti poljoprivrede dostigne vrednost od 15%, a istovremeno izvoz je premašio vrednost od $800 miliona i tako je rangirao voćarstvo na prvo mesto među svim izvoznim delatnostima poljoprivrede, naglašava Stanković. Procene su, kako kaže, da bi nastavkom investiranja u održivi rast i osavremenjavanje proizvodnje voćarstva Srbije moglo da za 10 godina prebaci vrednost izvoza od $2 milijarde.